Menteri Kecnat Animal Husbandry and Veterinary UAL hek ni dawai ya kathau chodo watip kam ka modern by species abajo ka em hachnang Demthring West Giant Hill District de lang MLA ka amlarem ulak men rembui MLA ka juai wailat Niki Shela Dr. HK Marak Director AH and Veterinary Department Dr. DI Kejam District Veterinary Officer juai wa kiwi UAL hek hawi ye kelam da saus khemu wade wa wai ye kani ka thau chodo da pan man ko ye a ye do he rukom bo khoin kam te de kentu ye ki wadai do wo man ki wale khoin de wa penrap wa UM ithut he ni he tai he por wasdang tang wa banjur wa em kam uman ki wa em kermen he ni lai luti Neliang Deputy Director Planning Directorate of AH and Veterinary Dr. WMW Khongwir hawi ye kelam ya khamat da ongu wagani ka thau chodo yi ka wo pendep san pautli ki masi wachis patli ki snyang ha ka chisngi da khanau le wa ikre ye gani ka thau da sdango nadu usnem arajar khatso wa ye gani ka thau chodo da pen kre wo chna ya ka nadu usnem arajar khat ar khatle de wi rap paisa ka National Agricultural Bank of Rural Development na bad helut kamwa nyaw poin pra poli klor de yo le ye kalam na ulak men rembui wa wailat miki shella Nete ulimba dekhar Presiden ka Jaintia Cattle Butcher Welfare Association Bolnes rengklem sekretari ka sen kino a do sniang Jaintia Hills wanau elvot rengklem wa hech nong ka Demthring Yagi alang da palai do Dr. HK Marak Director AH and Veterinary Mikhalia Shillong wedi yo yikin tin kublay na Dr. DI Kejam La poi Singapore ya ka bangila ban pleno ya ka ne ka beta tamba dang ong tiwe ne kinang odo Presiden yang badang don kijing duna hang ni hentai. Pada dak obur ye kijing klil ada kadeka ebeto ka machine ada kamla ban trekam ngila nem la ban program de traditional slaughter joki ke bajule man kapor. Hable be kata mla ban penduk ya ke bab do sedang do mesi jong pai ba nang shosnong jong ri jantia ke ri jowa ke jongi. Henry ke babo kerpang mereka bagi pelong pada si gelong bagi kuat ben penulong operational ya kan ka jaka odo ben pelong operational ben pelong ke ba functional ke ba biang natang sedong dak benda ben ai ke do ke ba ben ai ke do ke ba khut ben ai do belong quality ben belong hygienic dak benda ke jing pendonkam jing benda ben ka bakin bam kinong sedong jo ni ke sedong sini kadang-kadang ke thong jong ka Veterinary Department ban mengikum bidang yusnong baro. Ya aku beliru ya Mr. Suresh ubade kontraktor uba pendap ya ganeka jingtreka maganeka kam melawan all the way from Chennai to be present here with us today. So we are very thank you to you who has come all the way from Chennai to present in this program. Wat dong thaw ya jing duna kum jing kut jong jing lenti ke jongi. Kena jing duna kena kono ko bangi kendo ta ai bangalong lenti jo ka jing sedang ya ka bangila ban kentio shu dak ta jing bha jo ni ka kam bon bha mangi sim bai ka jing duna ka tang bangila pungkot no bang yu i betang ka jing tlot ba jing duna thamdam le ki ni ki press ki don ki perlak ka jugi hang ni ba makiru ka don ka bentanang kumo ban kentio ya ka ni ka project ka badan hang ni pen ai men simlem mde wara tang ya ki balong negative news dan kemudian berkondem ya ga ege kam ke bla tristom jaga department bla tristom jaga snong benora benong ba galong gumta tang jing judura sudah tak jige sudah ni to ai berpiru bedi lang ke benong ke contributor ben contribute lang dan kemudian ke development dan ke roi ke par dan kemudian ke jing mentoy jong ke ni ke project kemudian ni berkiwe di project kemudian apa ke Meghalaya state ke jongi to long ki break ke balong positive mau ke balong constructive constructive ke borra dak benta ka development borra ke contribution dak benta ka roi ka par jo ke state Meghalaya ke jongi ngimde bersuara tangi ke tu ke bolong son negative attitude nana nur ke lumpoi sha ke thong la nung no lumpoi sha ke jingjok ke jongi nomor maka attitude ke jongi hi barabor ke determine ya ka altitude ke jongi Tidak ada daun di pelong attitude ke jongi ke bolong positif, bolong konstruktif, bentai ya ka emlang salang, bentai ya ke jam bentai ke roi ke par, bentai ke development, habok ke kisno ke thaw ke jongi, habok ke state Meghalaya ke jongi. Tengah kitbok ke wang imta ke ski ke aku bleru ya pi, nasim ke lat ke lenti ba meta stang kniat ski, ngin sayo ya Christmas
kabang mangi baro ng slavery ya ke jingwan padu blay jungi try jungi Jesus Christ siyang ni ka perthai tak bang ai ku blay ke Christmas masuk bang Christmas ba kemen ye pi baro kinong snong jungi Giant Hills but kam tam pi bai don lang hang ni ma ongru bo snem tu mai bo poho pahai bo snem tu mai bo kot bakia yang ni baro banduan hau snem mo arpo sao jungi ni ka pokri ke ribe ke liaga jungi bangin don barbor kepada ke jengkot ke jingkia kamtam ilong iba poho bahai aka kekam ke jam jungi ke jingtrek kita ke jungi baro kublai jibon kublai jadarngo ublai unsa kurkulang yang i baro kublai jibon klub jikrelang nado o Minister of Sound Department working on sound snow I kublai pi wara ye men sinlang yang pi wada yoy negasngi ko wipe nembrom ye kini kathau ada kejak kamboong MLA yang majuai untuk to dang mani kiwa duna ka jipenmi ya ka bam hapo ka state kiyami kam uchimi kabo kamon bo mani self reliance ka sarkar nagami ka poch ke upor the launch ki program ke upher ka sarkar e ji rap ka dangnin gesngi hapo nos karu the you chief minister kat khanyau tuli ki group we Iraq kaman wo yau ye ki u market ye ki product yang ki tengah yunutia dia penni ke diga do hai ni kaman kasnyau kemen kaman product of Demthring kau penni ke do akan becukat ni wakam onga hakata ko sngi ko am jilang to wan paj u minister emburom heni wato lengba ka ni ide yoy wato man ga nuksa ya ki vi tawan ki lok ki jor ki kon ro ki kon lut ki i wa kaman u chem ko bu chispa tali ki snyang chisngi u a san pau tali ki mesi to de ko duna tengah kuah wato ka ni ka thau a do to ukrakam ka at full capacity lalu dia ba im ye o dai chaya yuluti wato ki khna khnro na po ka ni ka chnong Demthring o chim ki ka bo kaman o package ki kaman o sang ki ni ka do nei ni kawang tu ka sngi wa ye chalan nei ni chno bangla la lana chikibit ang kiri tengah chim ba kadi kajing ado ay ni to man ka vi ko walat ko waluti ye ka man red ka man ka vi ki yang i